Ntabwo masabe abantu turi kumwe ngaha hari aho usanga yari yarahiranye cyangwa bari bamuheranye kugira bigende neza reka tubahe akanya kugira ngo ari uko twari duheranye aho yarahiranye ashikirize kugira ngo tube nyine byogenda mu muryango hari abari bamuheranye nabo bakibaza kugira ngo twongereze turakuntu tumufashe ikaze ama reka dusabe batuzaniye nk'akantu kugira ngo ace turashyiramo kugira ngo tugire neza tugire kumushyira mupenda amabukana akantu kugira ngo baze baradushyiriramo abayibandikanye umuvandimwe wanjye twakorana akazi amafaranga ndamufitiye yashika 5,000 kugira ngo watagaruka agiye twamukunda yakwigera ashwana n'abantu amafaranga yari yanguranye nari ndatuzanye dushika ku 4,000 murakotse ntiyigera ashwana ari umugwaneza Olemo ko murarira simwe mbaza none ubona tunezerewe uyu muhimbiri cha amerana hacu pe amerana hacu pe muri ko murarira ngaho je chambere na mbere no mvuga manze mushira amafaranga y'ibanja yifisha ko murayama nta mutama tekana gato yawe wepo ama ubundi asitazanye abamuze tugira ngo turabo twokwiye
hanyuma kubw'ibyo jana namutugiye inoti y'ibihumbi 300 niyo kubw'ibyo je ndaba ndatanga makeya kubera ko byanancamye je sinarinzi yuko bayitamye Imana ndafise inoti ibihumbi 300 ndafise inoti y'105 ndatanga yakire rero aya ni avasi hayasigaye jo yazana hasigaye nk'ibihumbi 290 na ayo nyene nakoze umuhungu twari dukundana twakorana ariko ibintu bibaye ibi bitera umuntu atabyiteze jewe mahera ndamufitiye reka ndashyira kuri rimikashi ntakunda nukuri Mubyongera kumubyimba. abonye abahunda n'abatambuye urashobora kunyishyura 105 maso yarajya amaso yiwe unyanyishyura 4,000 habura ko igihumbi bene ndavuze kuri mikasi namwe navuze ko yandungikira kuri mikasi nimero ndacakoresha ijyanye n'uko yarungika mu wundi mwanya nawe dodoma amahera yawe ndagufite no kumusanga ku mpanda saa sita y'ijoro amada yakwishyura Ha ha ha!